Kaunti ya Kisii ase bali bonsi bakirwe no gusirelirwa Biamono kegimo manchu morigeria ba television and Ndizi TV magaro bengia andosia soberete kero charagire Chinsa Isato echine Chinsa chirogonguru Afrika ya mocha shinga kicho mangana magia asenchira yubikirano kegima kurwa sigeteseni kiona mbeye mo kimuno wiki Gusii eyenige kurukwa Ndizi TV obwensu bwomogusii nyirabono kiralituko liya Jumamosi nigo konyorana na inche bono kigima asumurubilio yo bwa mangana magia na manga ya etoma so asumurubilio obwekembo na mange kigima ayabiriga okorekana kurwa liyaga kiete igo ikachinga kichiga bono basaki baito nigo baira chinga gichabo na gukoya ariganiria asinchira endonge kigima na inche ngene kie bunana koyareteire asinchira enyororo kigima Bono asemugoroba ya bono bunere naro ya ito butambe asomurubiri obwekembu nigo tuchiko wosolia nere Cyprian Getanda oyo niga kolemere moneke ombekelia ya County Governance Watch koligiria State of the Nation ali aberega kogenderera kigima bono chinga kicho na bogotonyora kudrasi mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boikono bokogenda YouTube otoligibuna Ndizi TV News chinga kicho na bogosase website ya ito ya www.ndizitv.tv.net elibono elio otonyore asinchira erindonge kigima biono mwanchu murigelia nigo tokwenda semo ya kabiri tokoirana tuchaka mangana magia sinchira yobo ikirano Biamono kigimo mwanchu murigelia sense moyo mono bwe biorokerelio nigakurukwa Joshua Auta inche nigonkurukwa John Kebati mangana magia nigotukuya chakuru se county ya Nyamira chinga kibono chisukuru chirange kigima ego chia koigurwa maga yomutimoko omoke oyo barokwa baba bakohegwa nigobona baboligwe kigima ego bekemero bilie mekiranu elio konekia buna abana babo mbaligo chia goserigwa asinge incho yokoburwa we school fees bono nigobono ba mentire koboligwa buna nigo aborokia banende bichiskuru elio koigwana na boiboli na kwenekia buna chibesango toka kire elio bana bomba serigwa boigo nigo bona borokiwa babuligwa na borobo ko baigwera boigoli babo ayo nigo bagago kwanwa no mobasia David Ombori na boigo no mugakabwe kanisa Joel Onyancha ekurwase kanisa ya Ibucha SDA kurwase county ya Nyamira mnomo sakito job mange agotoletero roboti urwo senchira yubikirano maiga yokubunga chisukuru ase omutimoko bwe wiki emo niga borokyo baligatigo chikoigwara chisukuru wiki erebosio nigo boseme bogendera chekorwego chiase abaibuli na abana buna bobendera chekoba ase omutimoko yomoke abantu abamuroche barabara Kenya na abachete sukuru igwanya naje tukurwanirira omwana wagende sukuru na boroche nganaye ogotigara kokoiranie kenyoro nyuma abaibuli badi bashya abana abarimu badi bashya abana abagambi baito badi bashya abana na abarandire kanisa jadi bashya abana so chinseme chosi igotoro komeka abana baito buya tobatenga kibakomenya buya iriegere barosubo kumabwabo kagokwana na Ndizi TV omurandia Reverend David Ombori oyotenenerete chikanisa cha OPCG ase district ya Rigoma niga sabire abana kwerenda chinga kechi cherusa na kubaigwera abaibuli babo mweburi tari kujasara asara na sore ontwara kwanje tote ina abana ngatemba buna mokonyara moteme kwegwera usauri ya abaibuli usauri ya abalimu na usauri ya abagambi aina tokonye tubwaterane egera mambi abana baito mobegesa kwekiya kyama tukagocha
nabasaba gutwesonani na mang'ana arachikubika magimabo akong'u buna okorundia boda boda nechisagwe chimbe bacha chiteka ibere buna bano baso asama lyoko lyoko tindia baso asama ngano gwaka chikadi chinkanda abande baso ase okunywa marune bintu binde egera abana bagwesone soko ni chipikipiki negento embe goita abande banda kwa chipikipiki banyoro na ajali bakoma tukabataraika bana gwesone ase boda boda ngakine ikoka ora sone ase boda boda kara gwakolire school ense ya memorisia Joel Onyanja kurwase kanisa ibucha SDA nasaba baibuli kurotota abana babo ekero bali ase erusa nakoba obosemia abana bakireka baumurubeli nga kibako bapaka bakole buna baira ali esukuru emirubeli yesukuru ndo chacha etinga agenda ngasegeta agenda inga kiki agenda etinga ni agenda litukuligi metinga yale koira jiteka 30 igomongena no mugaka bwaterana asokorora abana baito bagweneire nasaba baibuli gotaira abana babo asamairi kolende kubaika ange chinga kibagocha aserusa tagutiga abana bachake gutara bagenda mairi amairi esibachi bagotebina amairi bachieta sigitonya na baiseke use nabamura utamanyitia mairi ayo tuli kubwati kwa manyasa ase omwana ale ninki abaibuli babwenderetse gokora ekero bugimo bwabere bogokong'a ekero chisukuru chiko igorwa amangana economy na makongwale lakini ara goini kare cha baibuli tama ko lemere monomokya tama ko lebyasara biranyole bese oira abana school bashya baibuli ngato tuko mwana bereka ngane school visio tabwati nabora hangi to kwatira ro mambi to kutakuboru igoiro mwana mbaka school musabira libaga na bese lyo bwatenge kona korwa egara bana koragerera tukanyire engakia mangana ka baboronge na ibintu mbiyo byasama tukama Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira Job Maangi Gotikana na yuma nchumo digiria kurwase County ya Nyamira niko toguska bosio abrai aho nigo bakire na samaga choke sisi miyo mucho Nairobi litukolia lero ase eganga yogo chinkirali tukolimanyikanete buna ushirika na bwigo guchinkira bokoreri bwabo chinga kicho murai bwense muske William Ruto nigaikirana somo sangirekano yo asaba kakuruge kurerege tindi ochiasa bali bako unereria abalimi bali bakora bulimi ebwetugo na bwigo nigo ateba buna nigemero byo yaberege kubikoro ne serikali eliyo guchya kobasira abonchulia bali bakora obonchulio bokoboke. Wananchi karibu milioni 15 wako katika sekta hii. Biashara ndogo ndogo, biashara ya kujiajiri, kazi ya kujipatia ajira. Hiyo ndio sehemu kubwa ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Statistics inatuonyesha 85% ya ajira katika taifa letu la Kenya zote ziko katika sekta hii ambayo ni sekta inayochanganya watu wa MSME, cooperatives na wale wengine wote. Na ni kwa sababu hiyo na umuhimu wa sekta ambayo inaitwa the informal sector na vile inachangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya, ndio tulisema hawa watu wengi karibu milioni 15 ambao wako katika hii sekta lazima tutengeneze wizara ambayo itashughulika na maslahi yao na mipango yao. Na ndio tumeweka waziri ambaye atasimamia cooperatives na MSMEs, na kazi yake kutoka asubuhi mpaka jioni ni kupanga hiyo kazi. Ndio nasikia chairman hapa akisema tuko na waziri kila siku. Ni kwa sababu hana kazi nyingine. Kazi ni hiyo tu ya mambo ya cooperative. Zamani cooperative ilikuwa kati ya wizara zingine. Mara ilikuwa kwa wizara ya kilimo, siku nyingine ilikuwa kwa wizara zingine, lakini mwaka huu ama katika awamu hii ya serikali ya 2022 mpaka 2027 mimi nimesema ya kwamba tutaweka wizara ambayo itashughulika
kwa sababu sekta hii ni ya muhimu sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Ekara tugendrete no roboti ruo muraiwense boigo nigo ainikeirie abalimi ebuna endagira yitugo nigo erachie ego keha ligori bunenjira yemo yogusira abalimi na boigo tebire amagori yamalioko yitugo naro nigo ligori lirachie ko bali kwirenanse boigo teba no gosemeria nkororo asugo kinia esekte yo yitugo. Tumeondoa ushuru kwa chakula ya ng'ombe ama chakula ya mifugo. Na tumesema vile vile mambo ya vaccines ambayo tunatumia kwa mifugo yetu. Tumeweka ama tumeondoa ama tumeweka incentive ya wale ambao wanataka kutengeneza vaccines ambazo tutatumia, madawa ambayo tutatumia kwa mifugo yetu. Pia tumeondoa ushuru katika hii budget. Ndio bei ya madawa ya mifugo yetu ikuje chini, na vile vile tuhakikisha kwamba gharama ya chakula ambayo inachangia sehemu kubwa ya matatizo yetu katika sekta ya kuzalisha mifugo yetu. Vile vile tumesema ya kwamba hiyo mambo ya chakula tunaondoa ushuru for all products that are used for animal food. Na naamini ya kwamba hiyo mpango itatusaidia kuhakikisha kwamba we are growing that sector. Omwanchu murilia kerotogendrete ningane yo omokonyi bumuraiwense muskeri gatigashawa nero niga mwakiru muraiwense ngambia muno sigankaya ye yokoligia kukinia uchumi yense ya Kenya. Boigo nigatebire buna nigo abantabange bagendrete gochamo boigo gwekinia senchira yogo so asebiombe ao asatebire buna ebiombe bibono nigo bibwente gusirwa na kubwatia amarago aliaganerie iliyokonikia buna byakinire bya boigo nigaboli balia bagoso asebiombe byo gochora barabaronge iliyokonikia buna ebiombe byongo kinabire asubwango na senchiringia. Rais wetu wacha tukwame hapa kwa hivi amepea ushirika. Hapa tukwame hapa. Wengine wanauliza kwa nini tuna shida huko na vyama vya ushirika. Sisi tumechanuka. Wacha tujipange na hii cooperatives. This is a way to build the economy of this country. Kwa hivyo we want to really urge those who have been given opportunity to lead the movement. A movement is as good as the leadership. Where you have a good leadership, the circle will stand. Where you have useless characters as the leaders, it will fall. So those societies that do well is where the leadership is right. Kwa hivyo we also ask you as members, mkichagua watu, muangalie vizuri. Take care, make sure you get the right people into place. Your Excellency, the cooperative movement in Kenya is a success story, and it is a movement that harnessed the first government after we got independence and has taken Kenya so far. We note with a lot of pride the successes of the various circles. The Harambee Circle, the Afya Circle, the Mwalimu Circle, 2NK Circle, and all circles that have succeeded. Your Excellency, we have a serious challenge in 2 crops of macadamia and avocado, because the farmers are on their own and they lack the forum and the capacity to aggregate their produce to market in a strong way. Your Excellency, with the Ministry of Cooperatives, we are beginning a campaign next week to urge macadamia and avocado farmers to form cooperative societies so that they can market their produce and are not taken advantage of by the brokers. Ekirari boigo asomusangire kano yo omokonyi bumuraiwense muskeri gatigashawa niga chimutwe nako kana okuburia wekiombe kiri kurigiria mangana yimishara y'abakuri emirimo ya Salaries and Remuneration Commission okuburia kwabo n'abakuri emirimo be serikali banyare komentwa engele yabo ya kirumutinye gukwana chinga kiekyo nigateba buna kibese cyo nigo kibonete gutumika asemero bilio endeme ngao nemono asemero bilio yo komenta abantu abagotu naboigo ekurigiye chinkira ekyogo tumeka kibese cyo kuro boyo eli gusira abalimi. Ningetaka kuconfirm vile ulisema jana, kwa wale wako chini yako, wale wa cheo za juu, mimi prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara. Hapana.
Hatutaki. Hata kama pesa itapatikana, hatuwezi chukua. Mkilete, tuta return to sender. Wacha ile pesa itapatikana kwanza, tununue bolea ya wakulima. Wacha ile pesa itapatikana, tupatie akina mama na wazee wale wa 70 years and above. Sisi wacha rais tugoje urekebishe uchumi. Mambo ikiwa sawa huko mbele, tunaweza ongezwa. But for now, no. Lakini hao walimu na hao watu wengine na polisi nini, hao watu ya chini, hao tunaweza saidia hawa. Lakini sisi wale ambaye tuko na cheo kubwa, tuko na mshahara, sisi tunaweza ngoja. Unataka tungoje ama tupewe saa hii? Bas, rais umesikia, you are right, you are spot on. Na iko namna hiyo. Na kama kuna waziri ameona hiyo maneno ni ngumu, waandike barua, uache kazi, tutafute mtu mwingine atakubali hiyo mshahara. Sababu mambo iko namna hiyo. Na ndio mimi nimependa huyu bishop hata nitamwalika kwangu akuje ahubirie Wakikuyu huko wasikie maneno. Uya muno kereto tigalete asengana ijo yamangana yebiombe Gusii Chisako omunyakerogo obwe biombe bya Cooperatives Alliance of Kenya MacLeod Malonza nerebono nigatebire buna kubwaterana sense mo Chisako nigo bono kokwenikia buna nakyo kirabike bungo asamagendero boigo nigo etebire buna okubwaterana nerebono asogusira abakenya eliyo kwegendereria asebiombe byo nenjira erenkia yo korora buna bantu bakiramo nakobeka chinguru cyabo ase Because of the cooperative movement, we've managed to make great strides in development in various sectors. On financial services, Your Excellency, we've made great strides. Many Kenyans are banking and saving within the cooperative circles in Kenya. We also pride ourselves in productive sector, their coffee, tea, Bairetram, the fishermen, and all other crops, value chains. We've made great progress, including rice. We can't talk about rice production in Kenya without the cooperative movement. We can't talk about coffee. We are a world leader in tea because of aggregation of the smallholder farmers. Your Excellency, recently you put in a lot of push on the fishing industry by creating a partnership between the Ministry of Cooperative and the Marine and the Ministry of Mining and Marine. We are also big in investments in housing, which is one of our pillars of this administration. So because of all those, Your Excellency, is the reason why we are celebrating today. We are a world leader. We are the best country in Africa as far as cooperative movement is concerned, and the 7th in the world. So, Gotigana na yo ye Chisako kurwa somura ibwense na boigo makonyo ye ni gotugoska bosio uje robotronde rwabere ero koleta mangana makonkegima kubatkana no basuka no betego koleka na litukuri goro maragoba asense moya londiani goikabono abande 55 nigo baenikiwe gusiria obugima bwabo na boigo abange nigo batigire twichingo machinyinge na boigo chinde chinene ni chinke sebake bamnyogetiwe guikase nyigitali yake richo na boigo abande guikase nyigitali ya Nakuru level 5 wikali tukulia lero barai ao nigo batara goika sense meyo mubasukono yobete go kolekana ikati yabo no muwaziri kurwase wizariria yobosombi muske Onesmus Kipchumba Murkomen oyubono otebire buna nigo angire koigwana na bali bagendrete goteba buna amamocho nigabone tukubekirwa ase wizara ejo yobosombi kubatkana no gutekirania amaragwali yabondete ikirete mebasukono engabune yo igo kolekana. No Kenyans, and I have heard a lot of them saying that our ministry should have averted such accident. We will do the investigation, and thorough investigations, to know what caused the accident. We will do a very thorough investigations, and once we do so, we will take the necessary action. But we need our support, that soon when you hear us banning and tell Kenya we ban people from operating from all the road reserves, of course we'll give people due notice. But if you hear us tell the road agency, and especially Kenya National Highway Authority,
to reclaim its road reserve and to make sure that nobody is operating immediately under the road, also let us receive your support. Because if we receive support of the people of Kenya, we will avert this situation. This is not a normal road accident. You know, this is not the kind of normal road accident where you say the matatu was unroadworthy, the police allowed unroadworthy vehicle to pass, or, you know, as people say, the car, you know, somebody was bribed, that's why enforcement was not done. This is not that kind of a normal kind of an accident. This is actually a disaster that has occurred as a result of an accident that perhaps could not have been too catastrophic, happening in an area where there is hard. Kutigana na yo munyiga buku mwaliganinka omwaziri obutambe ekipto ni gobono kolekana sensemo yegeyo Marakwet asebrai baba bagwikirna ororo nigo bakwanira mange anene mono asikipto aira chinga gichaye na kumwakira murayibwense na bwigo mukonyo embyo mono asoko mwalibaga liyo gokora emerimo ase wizara eyo aire roboti urwa senchira yabutambe. Your Excellency, I would like to take this chance to join my family in thanking you and your deputy for giving me the opportunity to serve in the position that I am in at the National Treasury. It is a very challenging position, and we are going to do our best to make sure that we deliver on the work that we have been given. I have told many of my colleagues, I think this is the second time I'm coming home since I got appointed. I have never had the chance to see my family. Even my daughter, I leave at 4 and come back at 11. So sometimes she complains that I am not there. But I'm happy she has spoken well today. Akaratutigirite ya soroboti oruo ni gobono munyakiro gobwe budget ase bungene Ndindi Nyoro aberiga kwene kiabuna okorosya guchumi nigo kugendrete asenchiringi ya kubwatekana no gwetigwa we budget eyubona abakenya bagendrete ekuyisira nabo igosiro murayibwense elyo koleta monjoryo imo yense ya Kenya nigo bono atebirumuna ebili eyo yekibesa nigerachie ekoba yenge nchumono ime yense ya Kenya nyige gucha gwikirana. Nikushukuru rais wetu sana kwa kupea huyu PS kazi ya kuangalia hesabu ya Kenya ya pesa. Mimi ningetaka nihakikishe ya kwamba kama chairman wa budget tunafanya kazi very closely na Dr. Kipto. Na daktari, wacha nikwambie, wewe ulipewa akili hata kubwa kuliko mwili yako. Kwa sababu akili ya Dr. Kipto iko sawa kabisa, na ndio tunatumia kwa maneno yetu ya uchumi, na nashukuru sana. Nikimalizia, rais wetu, mimi nimekuwa nikitembea pahali hapa Kenya katika hii kazi ambayo tunafanya ya kutumikia wananchi. Na mimi nataka nishukuru wa Kenya wote, because everywhere we go, Kenyans are supporting the decisions that you are taking. Nchi yetu, mimi najua, in the next 1 or 2 years, Kenya will be a totally different country based on the decisions that the president is making. Na sana sana wananchi wetu wa Kenya, ile tunaongea sana katika magazeti, tunaongea kitu inaitwa finance bill. Lakini wakati rais wetu alipiga sahihi hiyo finance bill, pia alisign ingine inaitwa appropriations bill, which is equally important. Na katika hiyo, kwa sababu hiyo ndio budget, mimi nashukuru rais wetu kwa sababu katika ile budget tumesoma 27% of that budget is going to the education of the Kenyan children, out of which rais wetu ameongeza pesa ya budget ya higher education loans board from 15 billion to 30 billion, which is 100%. Gotigana no mubunge Ndindi Nyoro ogono nigo togoso asumo bungo Ndekimani Kuria oyo no lyo aliganitio roboti ruo rwe finance bill uyibono bakire mbyemono ababunge bonsi kurwa semelia ya Kenya Kwanza bubairite gitambukiro egyo goro wakira chukura guika rugaitigwa nonya nabo nigatebire nambare no kwegena Mbare no kwegena kubwatekana ningana yabetege gwikigwa busyo bwikigambiro eyo yairete finance bill yo gotrenigwa gwikiranigwa kene inga nechigotugutirwa rena barobo bagendere busyo kwene kibuna chibesa cyatokire ekyo kirachie koba chikoleta magendero imensi ya Kenya. I was looking at the process when we were passing the finance bill, that we went day and night
And Your Excellency, you have a team that sat there past midnight, also because of the advantage of our age. You know, ilikuwa ni Kimani Ichung'wah anasimama leader of majority, anapatia Kuria Kimani, ikitoka hapo ni Ndindi Nyoro. Ile upande ingine walikuwa wazee watupu. Ikifika saa 4 na saa 5 ya usiku wanaenda kumeza dawa, wakirudi 3-4 clauses zimepita. Wakienda tena kumeza dawa ingine 3-4 clauses zimepita. And I know, Your Excellency, this matter has been challenged in court. And I'm wondering, when we zero rate raw materials that are going to be used in the manufacture of fertilizer, who on earth would have a problem with that? Because that is part of the proposal that you signed into an act on Monday, Your Excellency. When we zero rate coffee and tea that is going to be used for export, who on earth would have a problem with that particular proposal, Your Excellency? When we reduce railway development levy and import declaration fee, who on earth would have a problem with that, Your Excellency? So we are telling them, we are ready for them. Kazi tulifanya, finance bill lazima tutafute pesa ya kuapprove budget ambayo Mheshimiwa Ndindi Nyoro na kamati yake walipitisha that you signed into it. Magega ye bill ye chibesa goitigwa busio bwebunge na boigomura ipense ekonyebekera ikyara ni gobono amaguri ya maguta abeirega gukina kigima eyu ya enekirie obasombi egwa kwa mono wikira boniga ni gobono petroli ase Chinsa mochinde yakirire igoika shilingi 195 na chitongoro 50 abo igoli golirie diesel na rolio ni goli yakirire goika shilingi 152 na kianda ne chitongoro 50 egatie Chinsa mochinde chinyinge amagulio yibono abire ikagukina igotikana na yo monchu murigeria ni gotogoso aguchia sensemo yibrubo biechigosori asumusekeito ndemo Steven bono atwaliganilio robot rwabene kurwalia se county ya Kisumu bono chigosori ichiria cha FKF division 2 sensemo ya Central Zone ejoni gochia kolekana asigeti chigosori kya Moi Stadium imeje county ya Kisumu chinga kiecho chitimu chiri cha gosoria timu ya Nakuru Bucks nigo yanyibwa timu ya Manyata ase chigoli bere ase enoti na boigo timu ya Ichuni combined eyokurukuru rogonkorwa Gusii nigo yanyibwa Baraka Roses chigoli sano ase bere na maiga yaye Nakuru Bucks yanyibwa timu ya Ichuni combined chigoli sano ase yemo ase gosolieria ye finali na gwikira boniga timu ya Nakuru Bucks nero yanyorelibaga gochogosoa ase keminano kiria kya FKF division 1 chigakie chubono mokochi bwe timu eyo ya Nakuru Bucks niganyorelibaga na gukwanera ali babire bagokora kwene kian ngabarabu banyorelibaga liria ali gochia kogosolia ase FKF division 1 nyororo botiurwo merci. Naitwa Peter Wekesa, head coach Nakuru Bucks FC. Ni timu imecheza Division 2, Central Zone, Zone B. Ni vijana wamekuwa wafiti, youngest squad of the tournament I can say, because ina anticipating kama ilikuwa final kwangu for the first match. So the youngest squad ni vijana wanajielewa sana, wanajua both their discipline. Competition imekuwa tough, siwezi danganyana. Competition imekuwa tough pale, kulikuwa na very good competitors, tumecompete nao. Tumekuwa na timu kama Shalima is a very good side, tumekuwa na timu kama Kapkatet na Bore, imekuwa very tough pool ijakuwa rahisi, but ni vile vijana pia wetu wamekuwa that training togetherness, wanajielewa, imekuwa advantage sana kwetu. Then keeping in mind most of them are students, so the discipline of the team has been so high, tujakuwa naishi yote. And then also the sponsorship imetupea very humble time to make sure that we have got easy time when coming for this tournament. So naweza sema pia imekuwa good preparation so far, na tunashukuru sana kwa sponsorship ya Nakuru Bucks led by Waterback Hotel, na tunasema kila kitu itakuwa sawa, and we are anticipating to make sure that ahead kila kitu itakuwa sawa.
Biamono kimo manchumurigeria bono ni gonde tingutigena roboti oro kubwatia kubwatikana na mangana yo gutumika chi plastic kurenderi tangani inyoranga litukoli alera no lituko lyomoroberio bwekembu chinga kitogo kwanira igoro ya mangana amange ali alengete igoro yense ya Kenya na boiko buna obogima bwabere bokogendera nigo tole na Cyprian Gitanda uyo kurwase kiombekaligia County Governance Watch na rutete gukwanira kegima igo bona wasiki kagitali gitambe nkurena tola message elio tunyare gukwanira ali atolengete into no Gusii na boiko buna mo Kenya kurwegese television yao na mbeya mo yumonwa abweke Gusii bono roboti oro nigo ndetengo tigana rorwo nigo rwariga nigwe no mosakeito Brighton Makori kubwatekana na mangana yechi plastic bono gwetania chi million chimienye chichi plastic echo bono chikorosigwa sense enusu yabo nigo chigutumeka limo lyoka asekerenko gyense bono ikomi asemia nigo bono chigutumekwa ase chinchira chinde kione kikeire bono ebintu biri bitoitanaine byabere bikonyora omuchando omonene bono Michael Manduku nigo imukire getambukero kyogonchoria chi plastic echo na gutumika asenchira ende eliukomanya mange mono kubwatikana nomurobiri yo kigima igedi roboti oruo kwaliganiriwe no mosakito Brighton Makori nkoira nande togendere nomurobiri bwekeumbu nonye serikali nebyombe aho bigenderete kobeka emiroberio yo kwene kibuna ngolinda bale ebintu biri bitotanaine anene korwa sobotumeki bwe plastic nigobono yarekanibuna ba Kenya bangeti baramanya ubuya bwe plastic echo gotumekwa na koroswa ebintu awo mamincha yoko bituguta isike karobanyarire bakobikorera ayani gagocha anenekero umwako yoiga ensing mayanyara kigo chingera litukoliri liebintu bitotanaine kubotakana ayani gobono yangirera kwene kimuna ngoliginde oyomo ulionyarega kwene kimuna ngolendale ebintu bitotanaine nene asobotumekiwe plastic samarieta nchini konkuru kwa Michael Manduku kurusameta nonde meto muchobo songaiga igotoko kora mangana West Management paraboni go bakonyora chichube chukuru ase chinsemo mbawra kine kitongo nyago chinchi plastic echiga koba ebintu bitotumika kera gituko jiga bira agenda aje ase environment bisaji amazingira ito etware go advising atwa bichenje bya ebintu bitotumika kera gituko kulingana Manduku ni gagende go twerabuna chichube chinigo chikuira emiaka gwetani echimisano erigo sareka nenekero chitugutire isiko kolende nerebuya buna chinyara chikoirwa na korosibwa ebintu ekaro twikire ase workshop yaito ntobwate a collection point hoigonto de kumanya Manduku ngakia goendera kwene kibuna nkole ndale ebintu biri tutanaine chi plastic ekaro gotogo some guri chi plastic mono igotobwate chi plastic isano ibere chi plastic chi type chi category isano ibere bono mono ase workshop yaito tuma chi plastic yanga chi type ibere kose Isato type entanga nige kuruku HDP high density polyethylene eyu ekoruku ebibuyu byonsi pi kendiga se ku kebuyu konyo ekirikire nsaiga kejikire type ye plastic era oseiri plastic entanga nige kuruku HDP ekoba number 2 eye ige minute HDP mbajigete eyu ekoruku high density polyethylene type ye kebuyu ekeiga ekero chikwende chekero okemata igikona into normal state eyu eminute nke gwateka ndubwate type yende gogecherera eyu ekoruku endo goseke buyi ekoruku pp yeiga ekaro kwanye bandire mono ya etanyite bending igekobuneka igo kara yabunikire ige yum pp chindo chinyinga nabakonya chiro siri igo gose metungi eyemenene it's a type of a plastic bono aiga ngonyara to sochi plastic cheito kulingana ne plastic type gotumeka ase ngenche karo koganda gochiberia nchibwate melting point ase chiko berra chikera ogwetani yabwe chiko ya chiara fumes echira dust to people to the environment so to advocating ase a project ye itoko kora kuikore nda mazingira ina tokorera mono abantu baito mbanyora marwaire muna chiabo kansa chiabo ki so na kitoko advocating kwa manye type of plastic utumeka ndobwa chi type chinde ekorokunga PET polyethylene terephthalate ene plastic yechi chibachi amaje yokonyu type yende ngago teriko bera raisi teriko melt raisi ande teriko shiri ekero kwanye melt ribu ya gego shrink ekero iguri bera gego shrink so ene type yende chande tabantu abange no ni ntuga muna Kisii
workshop ntoranyara kwenye identify sto kwenye categorize kwenye tumeka lakini ntonye tumeka ta segete gake nonya ntoranye tumeka mono bono ekaro tuwechero goraiga karo gwa chenchinjiro kanya utamanyeti echikoro ku mix ntone meti ya sto kobeke bintu bito gotira ntobwate PET plastic type number 1 yuko kupol either interfeit tugatwara number 2 HDPE eyo korokuwa high density polyethylene eyo rebi buyu mune bigana abatebye tugatwara number 5 eyo koroku PP polypropylene type of plastic eyo muno tonemati gaiga namangana yechindo ebibuyu ebiroge biga byo gwekaransere binge no bigo fall in this category bono ogosukaro goraiga ntobwata stokoro mix yechiga nchiro teko nyara go identify chitegete gwachikore research naboko nya plastic kora kwanya wala tedi kiriando tebwati ni label lakini yakaro kwenye bata naboko manyanga energy TP gwikirania aya manduku ni gatotebu na chimashini nchirororo agutumeka erikorosia ebinto aho mashini ntangani ere mataboni gekuru kwe shredder akabere gekuru kwe extrusion machine agato yaruku compression machine akana yaruku injection machine igona genda gutumanya igoro y'umuruberi oyo nabenge tinga yechi plastic bono ogocha kwabe ko murero ogogaiga on kwabe ke plastic ime wansa gosia igona ansire gosia akarongo be kaiga oko be kaiga amainari mabwate plastic ansa gosia ayara maino agosia ki plastic cheito into small plastics ebi piece ebi ke karo kwabe kire plastic yago iga igeko bwato yangu so nagosiegwa bono aiga twanye chi plastic cheito igituasire kurwase machine yeiga chi plastic yechiga bona ka twachi categorize into HDP na itoko nya gutumika muino gase machine yekurukunga extrusion machine machine yeye igero siri in form of a screw screw eyu igero siri ncheregetega ekaro gufunga screw geko genda ongoroteyo okunyigora na maega bona screw yeye tukanyebekera cheating elements iga ebinto bigo samba chume gego sambu ya samba bake screw erime bono anto bwata setting elements asogo sete libera jiyo tagete kulingane plastic type yo gukorera gas liberere jiga ano koje yanganeria muna bona jidibe to tumeka libera jide 210 to 220 to 230 kati ya depending na gane kyo sete binte biao na kyo bibete kwa bile exposed to the environment uikanaro type ojibeke jiba igorake bono machine yeito igogocha kwanyoke kero ya yire na bona yabu kero ko yeikire ya metri yeikire bono goko beka oniga ya nsa gosugu machi plastic yechiga koruga iga anyareka otutebi obuya bwokorenda ebinto biri bitatanaine bono wetere machine yeiga naboko itumeka mold ende yonsi ite kuba chi plastic yagara kwachirandira gaiga chigo kenda nabone yakendire iga kwanyara korusi ororo na gochibeka so gocha gochitumeka mambi igo naboko rasiusi chike chinyinge aso bonge yagara kwa chiago konya korenga inki mambi okorosi bono na rengere jaba gusiba ito ntu abwate culture yaito yokorosi bitonga ebie chinteru nkarenge nchire kitora birosie ase nchire yekerero ikagera nkarosi binte biga boniga nkonyara to korosi bintu mune biga ebintu mune bikabu aboko weave ebintu mune ebi chinteru chiekerero cyo gutumeka chiusie chiga ekenege ntokereke kongumono otabwekane biri byakare because imete muno kwenye kunia mache mune wanza konyia mune wanza kurwa kini ekegana bogo sipya na bogo tumeka rero na ando sibi na ando tumeke na andi chinse ekyo iko
Nyegento kiamana sa abantu bali bagusiba chinsu bagokoraki bakobeka matunda abo buya bagosiba chingeni chiabo chi ku mugondo nabo gosiba chitiga byo nyabuka muka amache kaganye konyituka buya kurwabo ogenda no buguma bwa kera yituko twarosire binte ebinge wetere chi plastic yechiga egotega mane erangiye plastic kwamanya kanyore kare rio tagete igo ekaronyo chi plastic chibwata chikara chingiya muno kanyo chi product chingiya ndobwate machine yende ekorukwa compression machine eyuereye machine yeyo etobwata mold yemo eitokumura chi plastic maiga twabeka ime twigora ma twabeka eyegenge compression eyegenge oven ya kawaida tukanye modify tukanye rosio gocha kwabekere mold ya goma okanyora kwanye bekiro nena bebwata eating elements mune chiga kwabekere machine ya goma anye product ya maiga chi plastic kwabeka kwasieka kwanya 10 minutes ya bere plastic yeji kwanyora esani mune esani mune bono etogwa device omuntu ogusimeke bimauga office yaye kworosia ganto munaka kwasime kwabe kamera baime kwasimeke kamauga ka kwabekera office so usually ebine bintoko kora ko beautify asomenyete wetere machine ye nkorosire bikombe nkorosire chisani nkorosire chibakuli ebintu nebingera asekera kwanyo chi mold igintu yuke bitagete noko rengera chikwarosia mold nkorosire pake ebintu mune biga chipboard choko na chenda cho kanyari chingeni muneke ekero kero asiri koruma ekana ari gutumeke soapstone mold mune ndu atama ko research yo gutumeke plastic ware konyana bokobe kana ndo mata urusie gento mune korora agio kanyari chingeni kose nabaye work mune tile na batako stari koruma iga so ine ara to kora wetere machine yende yakana igekoro kwa injection eyego inject mune sindani okobeka chi plastic chia goma okobeka chi plastic chia goma iga wachiga tira wachi chichura maiga cheating elements yechiga na chiyogo sibaga chia sambe chuma ya bere chi plastic chichime kwamanya gosuguma nsa yendo yugeta kero no korigia mold na bekorosi bikombe na bekorosi chisani wetere machine yega ekora go inject yasuguma chiberete chiaso kerase ya take that shape wana wetere machine yega na nyata korosi chidwanop choko bwatere merango chidwanop wechiga igerera isana gochirosia no kugura chisukuru echo ochifunga ase mold yago dirikwa igateire ego take that shape of the mold yabwata ni chwe esukuru ejima sukuru ebonte konyara kobwatwe karo gofunga ayega ono gocha so murango ogo ofunge iga ogokora gofunga kabisa pako moedio ya very strong okubwata ro murango ogo ebi na batokorosia tone dia banda bakorosia Kebati mirango nini egera to promote wa economy ya Gusii eyo nerenjera manduka gutumeka korosi ebinto awao kurwasi juba likalio tugutwa asebona sentundende ya kabirenda chiko koira tukwane nabarai awao amona babwatani awao ende kumanyana narali atakirwa korwa erigo konya biri bitwetanaine soroboti rwabene iridhariane Brighton Makori.